Sisekhona ke eSwatini sikhulumisana nelunga leParliament Mduduzi Simayela kuhlekuvela igama lakhe ke lembhikisho nalamanye amalunga eParliament. Asibuyele Simayela somulenze lesonto lesibizwana sibuye asisive ukuthi ngabe uvuka kanjani. Mfowethu muhle uNkulunkulu uyabusa uyaphila ngiphilile mntwana baba. Lejeni phephandaba licaphuna ekomishana yamaphoyisa William Dlamini athi kufanele usolwe ngesibhicongo lesicubuke enkundleni yakho esiphofaneni wathini kuloko? Ngingatshela nje umhlaba ukuthi kuchubeka kwemanga lasetshenziswa ngilabasemagunyeni kuhulumende kugilatika kwathi sekuthi lelanga lakhuluma ngalo waDlamini sive saseSwatini sasisukumisa umkhankaso wokumixa incwadi phecelezi ama-petitions etinkundleni bamikisa ke kulabahlonishwa be-MPs laba bakhetha nakhona bafike leso sigaba ngoba ndunankulu wathi lo lesikushoko kwekuthi bantu bafuna lunjinjo kuhulumende athi kungemanga asibute ukuthi aphi ema-minutes lapho ufakazi ukuthi vele sikusethe kubantu base ke bantu bathi inkundla ngenkundla sitayimixela i-petition leshoko lokuthi kusho thina sisive ukuthi sicela uhulumende wenzani kwelinyenti bahambile ke abantu inkundla letinenge babeke ama-petition mhla ka-26 bekulanga ukuthi i-petition iyodeliver la ngelunga leParliament lasuka khona wasuka ndunankulu waqala wafeka imithetho ye-COVID-19 ma-restrictions wedlula ngelanga lelilandzelako wathi uyabhenisha ukuthi bantu bayele esiphofaneni balethe the petition kimi njengelilunga wathi makasuka lapho wathi sawufaka umthetho to the full force nembala sakwendile lafika langa lamhla ka-26 maphoyisa ashaya sive ngendlela engazange ngibone abashayela ukuthi bedeleni kude uletha i-petition esiphofaneni kwanganeli lokho mina bangibeka under house arrest sothi bayekhaya kithi bathumele amaphoyisa ukuthi angigade libupho lelikhulu emaphoyisa lingigade ngingaqali ngiphume ekhaya ngiyongena esiphofaneni lokwabonakala ke amaphoyisa alwa nami angivimba kuya esiphofaneni kwende imfuthelo lenkulu esivele nalesive ukuthi singakhona ukudeliver i-petition sishayo ngamaphoyisa singakaphathi lutho kwabanga imfuthelo lenkulu i-reaction kulobo busuku bangemgcibelo kwaqala esiphofaneni kwasha ema-truck ebusuku kwaba nekuvandalizwa leyo ngemalanga ngihlale ngithi sive singavandalize ngikholelwa ekuthuleni peaceful dialogue kodwa ngalobo busuku simo asiphathekanga kwenza ke mntwana babe nami uyitolo ngelisonto ngemsombuluko ngelesibili njengoba nibona libe selibabeleka lonke laseSwatini laba nginako lelingilo abantu bakhala ngavilinye sicela uhulumende wenthando elinyenti sicela ndunankulu lokhethwe bantu kunanangi lokhonjwa yingwenyama ngoba akabasabasebenzela abantu kodwa unaka lesandla lesimkhombile kuphela. Simelana sibeke lapho sibonga kakhulu isikhathi sakho. uNkulunkulu akubusise brother.